minerals theory any storage here at the mineral storage any food in the down for chair dash any component transportation down there that more here namka shimla khane wali na namka any diffusion graduate facility diffusion osmosis any active transportation measures any bito khala namna ka ani mene lochita ami khala kyu lena bose la in the dichire amko direction khale join kunju more active lemana passive me ani energy bone man leisure ani kunju ena protein kini ropa chini transfer shawle khale jiro this double form ka jeta double form ani diffusion ani passive mode sida ani kunju ya direction mane wala na high concentration to lower concentration ani khati da kunju energy ko mane ya kunju na energy ko mane tarbi na schedule ya diffusion jota ani penna to kunju dashna ya protein ko mane ya protein carrier ko mane kunju pha cell diffuse chai chora ani protein ko mane ya ani passive diffusion na ta passive diffusion na kunju lowa chamina kunju diga dita na ko ya ani kunju ni passive way ani direction ni lower concentration my higher concentration to lower concentration way kunju energy ko mane the protein ko mane and osmosis dikhala higher in water osmosis hai water osmosis the water concentration level high to low there energy na hoya and kunju energy ko na ko mane and protein ko mane and active transporter na na dimo na sen maintenance kare jise gaya and udit kala kunju protein boria protein bore ya bola transporter na kunju carrier protein chuko andi mena kunju cell chain plus ya shara andi yonge mane andi kunju da direction gaya shamachi energy video chini active transporter kini ani kunju jobs ani juli ya kunju da mi shamachi ropa chuko yi kunju ropa chini energy use chola kana wisi kunju energy ko resra ani ita kunju carrier chini ma chise na transporter protein dinduria ani kunju protein ne video dia and this hachi and plasmolysis lagi dehydration hona kunju na dia concentration determined Jackson hypertonic isotonic range so thank you for hypertonic the water concentration here very more dry and you put the hypertonic gas on here this concentration slow adiga now concentration dina we need the equilibrium ina isotonic gas hypertonic water concentration is namo lama ache chilo nima hosa tada na plasmonize letter plasmonize ko bishe na hypertonic achi isi concentration of water dia chilo na cell namo lama ache chilo nima na ani cell namo mamu ena ani bishe ga cell namo shrink chana water concentration ma na cell namo shrink chani ko ishe phane chahiye cell namo ya tabe shrink chani di plasmonize chahiye तो तो जो वाटर कंसंट्रेशन लेवल मार्क जो वाटर कंसंट्रेशन दा सेल डिफरेंशिएशन दिस सेल इट बैक टू सो द प्लाज्मोलाइज शांति देता कुम ना प्लाज्मोलाइज शांति देता और ये जो प्लाज्मोलाइज को तो कंसंट्रेशन खाली शांति देना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इंडिया का तो सेल प्लाज्मोलाइज सीरीज रा अनि इसी या क्लासेस लगा तो भी शेयर ना को कंसंट्रेशन की साइज फ्रेम मिला चलो अच्छी कंसंट्रेशन की डालना और सेल कर साइटोप्लाज्म water concentration ani chilo ani ja si isotonic like equilibrium ila chiko chike na isotonic ani isotonic na co flaccid
디 처리스는 이시야 치료하지 water conservation 게 치료하지 마마 체인다 치료하지 요하지 나오지 노하지는 아니 코 짜지는데 또 풀 감성이 되야 코싱이 되 말이 너도 아니 치료하지 water conservation 게 마마다 마마 이게 코 짜지는데 센 나오라베 water conservation level 마마 차니 풀 찬디 되야 짜지 되야 아니 내가 짜지 되 plus more तो हाइड्रोजन आइसोटोन को था कोई छोड़ी अनि किसी हाइड्रोजन ना कंसंट्रेशन लेवल शास्त्र अनि प्लाज्मालाइज छावले आइसोटोन ना अनि फ्लेक्सिड छेलिस रा अनि चार्जिंग ना अनि हाइड्रोजन सल्यूशन ना हुन्छ सेल चार्जिंग नले त चार्जिंग नले त दो खामा दो दा तो लो छ अनि त स्ट्रङ मोटिवेशन दा त म तो टेंशन दा त प्लान गी वाटर ट्रांसपोर्ट कंडीशन छीले ना छ त वाटर ट्रांसपोर्ट कंडीशन वाटर कंडीशन छीले ना रूट की दा 원래 다 이제 나도 내려 보셔다. 먼저 지신이 자원이 추이에 신 템고레스라. 자원이 추 템도 거나 루트 아니 신호인의 첨부에나 아니 가지 자원이 신 추하는 스야들이 나셔라. 장소 가는 시기다셔. 너무 먼저 루트 내듯이 가듯이나 루트 가는 아주 좋아나. 다 루트 기대야리라. 에피더머스 아니 cortex endodermis pericycle last xylem vascular bundle vascular system share 계시모리요. 하고 xylem 나나야 지신나 추장으로 진행해라. 오늘날 자연 나오셔. 아니 플로잉 내줘래. Xylem the water the minerals the water transport chain la xylem nauriya ani phloem na ma food transport chain yara ta ene la de ma ta ene yo mara khare fishing la khare circular system do the organ la yo mara ani medu wala khud isu ro shi na phloem ki ani phloem la xylem ro shi chu kya na de khalai kya na de samma xylem la phloem ki dingi la khana wala vascular system nauriya ani water pump khane absorption ni phala fishing na naorena ani tango ya evidence le ya ni doria ta dila pas ni ya chila naorena ebu plus injury F plus injuries. The F plus injury the layers the epidermis layer and cortex and endodermis and pericycle and next xylem matrix. And it does not F plus D membranes then membranes the membrane sphere any membrane sphere cell wall niche the cell wall epidermis cortex the dinner the cascade shape only is bracket shape शेवा को जोता मिसेल बहुत डिफरेंट है जो है नोकोला जोता में बहुत डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन सेल इंटरसेलुलर डिफरेंट जोरिया अनि दादा डायरेक्ट कितना दादा एरोटिक इंडस्ट्री ना कि F plus डिग्री जोता है जोश ना सेल प्लस ना को खाते ना कोया सेल टू सेल सेल बोन नामो जिगरा सेल इंटरसेलुलर cellular kini jorta epidermis niya namno dinin juida ko khane dona wo ta suni juida sama F plus C plus dinin do dinin juida plasmid cell la ya cell jing chi kuni connection juida wo dinin josh ani epidermis niya namno se dinin jorta to to wa dinin ni ani cortex chi juda we ta no ha chi se ani epidermis ni cortex ni ani dinin namno jorta epidermis sa cortex ni endodermis pericycle ni xylem ni ta khashila na ma to khare ta chudi transport chawala vascular system ni ani ta water system do tam sa only do chiya kunde to xylem ni ki ta water connect khala ke na part khoi ke samako do ko chi ta kisi ta phloem na food transport khale chila sha ta di transport deshe gaba na ta bostu thesis chiya
diabetes, mass flow diabetes की the much that science today 1930 la कोई ऐसा discover किया अनि फोर्थ देखा था खाने संभाले सोना ना हम तो सोच the thing नहीं किया सोच the thing में सोच दिखाना ना हम leaf की अनि मैंने सोच the leaf ले लगा तो leaf लगे मतलब जिसमें गीता खाना सुनिए photosynthesis में तो उससे चीज़ leaf की चीज़ों leaf की मिसो कोई तो मतलब chloroplast ने sama function चीज़ खाना मतलब दीवाना लोग ना दीवाना तो जितना जो मैं ये किया leaf की photosynthesis की लाश हो गया तो अनि photosynthesis main the source जो है leaf नहीं हो रहा तो leaf की खाना सुनते वाला अनि वह कच्चा बुद्ध खाने से नहीं देस ना सब बुद्ध खाने से नहीं ना तो हम वहाँ leaf की source हो गया leaf की source में वाला मतलब दी हम ना combined cells चाहिए अनि phloem and xylem चाहिए तो ये वाला तो मतलब खाना unsweeted है जाता तो leaf नहीं तो बुद्ध ला होता मतलब मतलब जैसे मैं खाना मॉनिटर एक्सपर्ट चीज समझ छोड़ा था फंक्शन खाने एलिमेंटरी सिस्टम जो लाला अनु न शिकुन तत्सिंग करता इन्हें बोले शिका वाले शिना अनी सोच दी तंबू काबिनेट ने वानी फ्लोएम जाए तब हम खाते जब मातो ये फूड दिखों से स्टार्च ना फॉर्म्स स्टार्च दी मातो खाते ना सुक्रोज नहीं सुक्रोज से मातो जिसने ग्लूकोज भी ने ले रहा खाना दाले शुगर ग्लूकोज आ रहा तो आज काम लोग फूड भी स्टार्च से हम लोग सुक्रोज रहा स्टार्च ना सुक्रोज भी तो आज ना हमको लीव ना ये भी खावर जो है ना कम्बिनेशन से ना कम्बिनेशन में फ्लोएम जो खाना फ्लोएम दिखाई नहीं है बात खाना कोई मान जो कोला जाने की वाटर जाने की खाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बा वाटर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन इक्वल ही दिया and so ये दिखा चला ना तो जिन्हें निस खाना solid चीज ना जिन्हें पास चीज जिन्हें higher concentration lower concentration जो अन्य जिन्हें मार देती था तब last year कुछ ना मतलब रूप पर क्या होगा तो कल जिन्हें मार यो अन्य जिन्हें दी osmosis water लगी concentration शेरा तेरा high होगा तेरा new आएगा खाने flowing ना water concentration osmosis की जुड़िया osmosis की नहीं water concentration high level low level है low level जो करते हैं बिना मतलब बच्चा था convenience से rate दिया तो ठीक खास है ना सोचता sing is a large खाने sing ना मतलब root cell दिला तो root cell दिला मतलब खाता means food चूड़ा and convenience cell नहीं root ला energy खाया तो last year तो इन्हें बहुत जो leaf जो so convenience cell में phloem जो and phloem means xylem की osmosis की दिया osmosis की दिया and high concentration the low concentration that जो and next and convenience cell now and convenience cell में also root like relation now and the one will do it the last and do it the last is तो मुझे यार नीट नाम आता है दिशे क्या जो बोलता है लीफ किसी या मतलब माइक्रोस्कोप में तो आलिश ना मतलब कोई ना और स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा structure देखिए माइक्रोस्कोप में तो आता है स्ट्रोमेटा देखिए बट मतलब करें बीन्स शेप ना शुरू को दे तो शेप दी कितनी शेप टाइप दो शेप या अन्य दी स्ट्रक्चर देखिए दो शेप दे तो मींस स्ट्रक्चर दिशा है किसी मोड में तो मुझे लेना है अच्छा दी जगह में हम होने या नेक्स्ट जगह में 11.7 नंबर अन्य दी सिस्टम देखने जो में हम तो sim plastic part बेचता उन्हें खाने लाने दे intercellular क्यूनी इंटेंशनली जो इधर इन्हें खाने cortex नहीं epidermis नहीं तो यार cell intercellular क्यूनी जो इधर रहा epiplast यानी cell wall क्यूनी इंटेंशनली तो
Any last questions? Luma chimne, luma inda halare chulawara onde root to dance da the industry la da onne root ne ya luma la de chura. Muda hanisya. Any the middle district. Root to the Root da halare all pregnant da sa da. Ne tunda luma ne padre root da. Loma de root na. Kala na answer de da. Fishing ya the root chiku bi joy na. This root small height here. Like किसी fishing choco need the root la. Root mani mani re. Any leaf for the candice leaf la shara. The khala kya ra ine root ki khala kya tu re to. And the fishing choco mala. And it could be cell the cell no re. But no ma. And this now root ki won ni door la. Epidermis and cortex and epidermis pericycle la. Root ki won ni door la. This I mean the root ki height let's say additional root small height ni the root hui. 지금까지 유해 친구 유견 레라 아니 우리 어떤 애들이 나오는 거지 알아 나 언제 가서 로마네 루트를 들었다 기시다 로마 페니체이션 다 와서 근데 주실래 로마 가서만 사지다 아니 인도인도 그 로마에 말아 안 쓰신데 다 가라 오늘 루트야 완게 걸어 봐다 드디 아니 저 루트 가라 서기디 쇼라 아니 다 저다 친구다 어디 야 가나 치고 뒤에 이난 뒤에가 이게 뒤에 스프링 다 시즌 되게 슬리퍼 찾나더라 그 뭐야 안되지 피디들이 스텝다운 페이지가 스톤버를 대해서 정원이가 아니 그런거를 이제 스텝 next volume 너 계획을 preparation 뭐니 페이지 찍어 심마라 자기 돌심이 엔덱스야 쓰시니라 아니야 보세요. 하는 것이 이게 장면은 일라라 그래서 팀이 조절되는 смысл лифти и офчарж на них момент на форта база да лифти сола не нужно будет 아니다 이제 이렇게 치고라 이렇게 추기 집에라 한 거다. 이게 다 프로세스 다 프로세스라. 근데 내가 그 서비스 프로세스 한다. 뭔데 이거 하나야. 네 야지 그래. 야지. 안녕하세요. 하나 프로세스가 프로세스가 안돼 주세요. 이거 너무 힘들다. 이렇게 던 거다. 이렇게 하다 거다. 아, 그때 벌써 뒤에. 안나 프로세스 కంప్లీట్. ఇది ఖాతా చదే. मिक्स कर दे The process they're going to disagree. कौन किसी का go leaves خلاص صورة لأن leaf out هذا مصر ني خلاص دي يوم مرة green tea يوم مرة قول لا هذا قال لنا root لا root جوار صورة خلاص تانغورا أنا leaf لنا منا leaf دي خلاص ولا تان أنا root دي نان خلاص تانغ دي شيء ده لنا ودي قاعد Doktor di laut ya. Isi plan ni ya. Lama mena dah. 네, 저도 언니가 돼요. Lama mena kalau mesti tu boleh lama dah. Lama mena plan dia. Kalau cewek. 아니 디디가 그린이 빠르시다. 어디 포토신테시스다. 아까 쳐라. 칼레 그린이 빠스나 칼레 크로로플라스타 있다. 어디서 포토신테시스 기라셔. 아니 리 배워나나 그린 파트 메이커 마라. 스템 카시 비에라. 스템이나리 다 그래 디레 프리미엄 다 스템 다 디레 어디 이노 로파 쇼다 doctor greeny part shura the only photosynthesis lo la shows not only the leaf there leaf chiku me but the greeny part shura only 집 전날 지웠다냐 지난해는 상수 root 강만 되고라 네 what else can you only root this morning
어디 루트 이었다가 이나 콤지기가 코짜리 somgir다 카레 쿠이 란지스 이 착나셔가 캐릭터리스틱 때려라 어디 키에 착나데 코 루트 advantages 루트까지 돼요 Jadi kamu di Rudra, di yang ada di sini, pada tanah proses dalam dia, di kita sini. Tanah wali Rudra itu ada proses jadi proses itu di juga dia. Kami branch tadi ke Rudra juga. Ada ini juga. Wah, kamu itu apa cara yang mana? Wah kita Rudra, kami yang Rudra, ini function Rudra function wah kita kami juga deh. Kamu itu apa? Kalau wah, kita wah ya, kita wah